Hayi bafowethu, hayi asibongeni bafowethu. Simbongeleni bafowethu. Ngiyazi ukuthi akuyona yami, akuyona yakithi. Kodwa ngibonga la ukuthi iartist kaMaskandi usamncane. Yabona uthenga imonto besazi lezi imonto ithengwa abamhlophe awomakama ngezandla ondlebe ikhanyelanga kodwa ithenga iartist kaMaskandi usemncane. Guys, siyabongela Khuzani imondo yakhe inhle imondo yakho. Ngiyazi sebezothi amanye niphilela ukuthi nihlezi nithi siyakubongela halala no lokho ke ngiyakwazi ukuthi kusuke sekudlala inhliziyo yelokhusanda sekudlala inhliziyo lene yitshe kaSathane. Asumbongeleni nje ukuthi imondo inhle imondo ngale kokunanaza. Khuzani, congra boy, congra imondo yakhe inhle kakhulu, inhle inhle. And this car no guys yabiza no niyabiza kuphela nje la sizothi nje kuwena Khuzani ngoba nathi sikhona la indimeni kaMaskandi, siyawulandela uMaskandi nakuba sibuye sisebenze namanye ama-genre but siyakulandela uMaskandi siyawulandela. This car inhle singale muntu kwazi ungiboleka yona Khuzani ngithi uyangithanda uDali ulingoma yeMazi volume 1 laphana uyangithanda uDali. Congrats Khuzani, halala, your car is very beautiful. Thank you.